Msio wodi Egembe East irere Egembe Central natongerete akariba ntura ya Maku kutharia miberethi ya roje murone jwa bwathunaro bakiuga ikirinito ngabi kaibira bigwata kariga itikamuro roje rwa gutumira baruga itonga bibi birionoria roje miundene ya mirana bo bakaga roje rwa gutumira ni untontere unoru roje akeberigaira Marion Karugi nagutwache Baijekene ya kariba Maku wadine Egembe East gicione kia ubunge kia Egembe Central batongeretwe ni MCA wote Itasi Mureithi Muteria baturite na muthuro mwanka murone jwa bwathonaro kumbura miberethi ya rui iraba kwa yumbeki ni itonga bika inturene yo ukusia rui murone jo na ukundia mirayo untu butumite muro yoyo kanyara na bobati wa kinyamarene kinene na jure muro yonkake berigaira otaroe non tuteke thima benjero anturene kwa tugenyero roko ruwa tote kuona barabe na mbia siobe yere baratapa mro sionthe kwa tueka mwerene yeto yora tuwe imorungu tote ona roe buru tote ibaro tokeyo tuko toya muntu eta kure toto korua asia pio para nto barogo ona tuana itu ara barogo buru ona nyangombe sia tukasio gumoka ite kuona roko nywa ebeta paro ebakanya kuona nto bena mbia bato kunda sia ila kana kaundi kaya ngatoli kiongo kiboyo kimongo no tomathine roe aria kuiba mno tukwaru are no toroero toralokerwa kila mtu agethera free oro tumerana tutesegete na inya muno na ibu tuitoreria tuthuri na inya muno twaya tuwaka tuitange pipe na itugwenda gwire nyi itonga biu muntu ura wacokia rui ringi mwerene ura wacokia pipe ringi batu tutithira tukonsinda nyambi na tutithira twina kanya ga guthigirania nwe tugacokia atua ingi iregethira i mukosti na inya saiti nye pipe twaitanga baegira pipe itonga biele bithatu batamba ruro public kwa hivyo tuiromba ruari ukethira tureru ari muthuro tuture ayuo yoruro bothonaro ukethira mwitongoro yegira pipe cia ruari tucioro anga tukumbura nyira cinthe na bandu tutirambire tuketa mwankara rui kini kia rui kiwatiri ukethira atane betu benda ciroro pipe tutemea gorwanga pipe na royo pipe tutirima ciege na twarane no ote atuko bakoya niara baukirite rwangiro kuthiatira rui ni ruo warua nontu bakwithirwa bati kuolelia ndu icia miuro mwanka ciatonyerwo ni antu ciumbe na utia miuro ye kinyara buru ikure no ofisi iria imamirite masikio ikuria ambia cia thirikari utheri yetawa Water Resource Management Authority kana warua eu ni ombondera ebwerete kwa lelia roi eitarera kwarere kinyarera nto botapu roi kwena volume roi re bwerete otiwa mwerene engekethera ni botapu kana kethera ni nitekine roeta so eitare kwarere roi rote bwerete wekero initekine nwere ko nonto kwero roi volume re bwerete otiwa roi twaondeta musemanio na department ye warma batu irabe na bibo ba regulate na kwanto licenses nyase wekira roi mwerene ibo be ya inspections na itu abarombere pia be bakiona no itu abere kwina andu ecieka erona tute kumiakithia hinya cie licensed so it's our prayer that we take action yo kenda baba kia batu bombo tutheria ngoi yetu 2000 uchoka nyuma twathambira ntuge twa ndirimo buramibwa ndirimo thunguthaie no gatubuka rwene no ntuiro kiluka inya mutwe by then membi uke akologa ka intake itekete na mako lakini thai rwero eko so inyoka thane are ligo thai ne ete ligo no ntotero itokola no na oni bonkwenda kumya kintu kamera kintu keto bwarua kana yo twarua Water Resource Management Authority itoba kanya na mwananchi ere mwangaru wareto wadre pipe rasie nau pipe rasie next kema ndo ya roero muntu ketana kwanda mana na umbure pipe cia kete acuko musie no ndo ya kora mwakumbura pipe cia kete na acu mwananchi akethi atia akaumbura MCA Mure naritete mukana kiria antu ciumbe kuyukia rwiro mwingi na kwenda kuiguna bongwa rwiro ruke okinyela muntu kiengo kana kerinda weta muntu taproi yo na mutongi wako taproi wethi atia kethere ng'ombe wenio wala
Tano loi. Kethera ng'ombe cieyete ng'ombe ninyoroitie roe antu areko. No nturoriro murungu kenda mwananchi anyuambi. Enda na wata pro ni iligo. Si ni kweli? Kethera we nambia mnota wenya bwa yeku no te muntu ogeria atia. Lakini wata pro yango enda chiroe kariro, wanda chiroe ngo yoyo na ni mali ya umma. Mali ya umma. Hapana, hakuna kitu kama hiyo. Na ndoba ya kuendelea utukandiro nambi. Nikiripotera Weru TV Kumembe, Bito Marion Karugi wa Kinyua.